E wero ana tētahi kai o ko kura kaupapa Māori i te tāhuhu o te mātauranga, kia tukuna e te tāhuhu he pūtea, hei taunaki i te hiahia o ngā kura ki te hoko tūru haumaru hou, kia kore ai ngā whānau me ngā kura o te motu e raru i te ture hou, i huataki hia ake i te rangi nei. E noho tonu ai ngā tamariki ki te tūru haumaru, tai atu ki te wā, ka whitu tau rātau. I te ekenga o Jada Peters ki tōna 5 tau i tēnei tau, he tohu tērā kua pakeke ia, ka taia e ia te whakarere i tōna turu waka. Ka tai te mahi. Ka tai koe te mahi? Ai, rewa ki roto. Ko te mea nui kia noho haumaru ai te tamaiti i roto i te motoka, pēnā koina te whakapai a te kāwanatanga, ka tautoko hia e mātou ko tōku whānau. E rua ngā panonitanga hou ki te ture, tai atu ki te wā e eke ai te tamaiti ki tōna rā whānau tuawhitu, me whakamau ia ki tētahi turu waka kua whakaihia. Mai i tauawa tai noa ki tōna rā whānau tuawaru, me whakamau tika ia ki tētahi turu waka mena e wā te ana tētahi i roto i te waka. Ki te kore, ka whiua te kaitaraiwa o te waka, he kotahi rau 50 tāra mō ia tamaiti kaore i whakamau tikahia. For those who just simply don't abide by the law, that's where the fine will be given to them. Ko te utu mō tētahi o enei tūru waka, ka tīmata i te 50 tāra, piki ake ki tua o te 250. Ko te hiahia tēnei kura i tāmaki makaurau, mā te tāhuhu o te mātauranga ke ngā nama e pīkau mā ngā kura tuatahi hurinoa. Te hoko tūru motoka mā ngā tamariki, ka mutu rāta, ka waiho ngā whānau i te tūru ki te kura, mā ngā whānau e heke mai ana. Ka tuku whakatūpato ngā āpiha o te ture ki ngā kaitaraiwa kāre anō kia waia ki ngā ture hou. Ka āhua rua wiki te roa i a rātau ki te whai tūru waka tika, ki te kore, ka whiua. Oreni Tipene Leach, Te Karere.